Le. Le, mana? Mayu apa? Cek anak-anak. Saya anak-anak Ria siapa? Engkau apa kakek? Taring kakek settingan berdeng bini lain. Ya cek lah kalau chattingan, keng kakek si cemburu berlebihan. Ring bini di makasih tak cemburu, mesti laki settingan berdeng bini lain. Mana? Engkau ben kakek karo bekal. Saya nggak, cek terlalu posesif. Karo bekal. Terus kapan karo bekal kakek pas bisa teng kasih nyaman ah? Terus pas udah emang? Paburung tali bekal Ria, kalau tak sanggup pasti ke kakek. Oh, erekan karo kaki tak sanggup. Padeh, makin kok pada tak sanggup andi bekal terlalu posesif kakak Ria. Saya nggak kayak engkau ben kakek apa bekalan Ria, benih oleh dabur leburan, tapi oleh najuduan. Surut. Bedah apa mak tukar di ibon bekal cong? Bening kok sekelero ba? Mana? Engkau tak tanya siapa sekelero? Cuk sarkasar nggak dipiring bini. Jadi kakek lebih abela mana ketimbang engkau ba? Sering sih kaki segala pengari ya. Kok bisa nilai? Tak kira bekal sekelero, pakun kakek. Nggak yo. Meskipun ini pulan bekal, mana rumah nitong bitong tak jauh ben kakek. Ki taretan. Suli tabeng, takut suli depak ke rumah. Mali buat koperan mat. Jadi boleh juga boleh dulu. Cuk lelen na. Kaki tak ngalam buat sekian sekolah madrasah. Apa dulu? Muli buat koperan. Serang ngolok salah. Mosok dulu. Iya mat. Soal orang mati saya di koperan ria ngatela kan koperan kakek. Malu ngolok salah. Mah kaki boy mat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ke ibu rumah sana? Tolong orang. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa la rizika afurtu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah. Qur'an pangeran. Mun yang kok jerah. Lah tak ngaren narok kuburan boleh. Cek dul. Kok lah tak ngulok na salam boleh munrok kuburan deh. Tak kok boleh nyampe di ngaki buru. Imat, ongku ke lebru mamong. Almas tak ada bumi. Cek kaki dia bawa dul. Jiang, tak langko sa ketempuan. Kaki sekelero ngolok salam. Cek ngolok salam kareng mati assalamualaikum. Tak kalah kareng namo ya. Terus dah remah. Tak tahu kok berlok pergi ya. Rod, demah, tak kata nak tang bekal kana.
Ya tunjuk dulu rek. Ada apa Rut? Atau karpo leben buah kala? Idul. Apa kalian dengerin makake Rut? Ini pak kerola gua tokar. Mun kakila tobuk, ngucak nagena. Mumpung janur kuning kita melengkung. Uwis patenang, banyak sa gentiang. Tahu dul. Burung akina eman. Saya terus akina lah tak nyaman. Apa nih tak nyaman? Hubungan dul. Bingkok suku ke lemari ngetes setrum. Ini benian kakek. Sambil apa sih lakukan ketokar Rut? Tang bekal dia cemburuan mat. Muncan akan Satya Ruang terlalu posesif. Karo chattingan benik-benik lain, lah jadi masalah. Ya kengka kesi tak dapur Rut. Jalan di bekal ke atengka ngalor ngedul. Makin yang bini saya apa kun cemburu. Benih karo ya mat. Tang bekal dia terlalu banyak ngatur. Engak pagi, siang, sore sampai ke malam. Engkau wajib absen. Kau tuh nggak boleh cek engkau beredimah. Benak burung sapang. Celaka kaki Rut. Berarti bekal kakek ya tak percaya kakek. Hubungan muntik desir ke percayaan. Sejen merubut kepikiran. Anu apa Rut? Absen katang bekal mat. Ya nggak boleh kalau. Betul pasal Pak Dul. Yelang kok terus ya? Dong marut. Nyari tang bekal, pulang ki burung ngampul. Tak kok bunuh diri. Oh iya. Jadi anak bendongku senalam. Ternyata orang apa bekalan Satya. Pada bener yang sekolah dul. Pada wajib absen. Lalaban ras terkuat di bumi jadi ya. Mun tepakan kok tak pernah dul. Me coko yang bini. Halo sayang. Bani di mah kaki mas. Bede kardu sayang. Ben sampai kardu. Bendul mawi. Pidim kakek kok apa dul mawi. Iya kak, kita bini sayang. Masa dul mawi. Pulang kan tak kening besar sekali kaki bendul mawi. Mun kerano, pas kabini sekali. Mulai mas. Iya sayang, kok mulia. Ya lang kok mulia kalau dul. Ladem amat. Takut tuloy sosol bitang bini. Berarti kau bigay kau pelampias senyamat. Kaki melebi na pelengko. Jak terleter dul. Engkau bangun milih tang bini, tak kira milih kakek. Hurra! Ya tong glarot. Orala, beda apa tangannya? Paling gila tuh karbon broken. Beda apa nak? Kok burung akiban Kak Sirut, Pak? Kok lah tak kuat kesikap, Pak? Ada apa boleh Kak Sirut tuh? Selingkuh, Pak. Pola kakin salah paham nak. Cek pas langsung gak karkar deh iya.
Unja bangko tak salah paham. Kak Sirut lali belian sedaya. Berleburan bendeng bini lain. Aja baik kebiasaan. Terus apa guna nggak bawa kalian mungkin liburin mainan? Orang ngajar. Mentang-mentang ring laki, pas tengkang ngelak si nyaman ke tangan anak bini. Ngerasa kukin tak sarang kok sarabet. Demak teng. Mengasap gebel. Dia kaki cong. Pada ban-sopan sekalinya pak orang tua. Pas pada giban sampai gebel. Inter demak. Entar kunci cepar cong. Anu apa teng? Nanu sebagai lambang tangan naik burung akin. Mai burung ngakin apa teng? Abet tangan nabi siru telu ke panangis cong. Ngarah polan si laki pas ngelak karena betibi. Jakin kaki teng. Anan bukan ben sirut. Cek bakal ben kok peuing. Sirut tuh anan ring bede teng. Sementara kakek orang biasa. Kuking pas ngarep jiye ya cong. Cekin polan ki belum. Makila bele teng. Mun ekonomi na timpang. Ampo kebay kempang. Awore lah karo butukan bele. Makitaretan mun andi. Kebay pembantu. Yung ku cong. Kena na tangan na kebayin mainan. Ngarap polan haber yang tandi. Terus jarang ba teng? Apaan na cong? Anan kakek tayo belum koy. Agak aja teng. Lu cing, anan kaki cikin der makarpo. Tangan nami pas lauke panangis. Apa tangan naruh manusia cing? Padahal di perasaan. Cek pas kebainin mainan. Engkau sarabet sarang. Pas kapan aja kebain mainan bi anan kakek. Wis cing, dabur ngaki bayi kal bekal dia. Tak usah apa lanjut. Cek kita ada malah tengkang ngelak senyaman na. Aduh. Ya pas mati kan dina nak gak senindi. Mun neng tetiring tua. Rut. Tuju. Lu chong. Kaki ribun kan lah kadang lah akur. Kadang tukar. King beda apa saung punang? Mana terlalu angko, ba. Tak bisa, posisi aki sengkok sebagai reng laki. Contoh nah. Engkau bi mana pungsa, ba. Kau tu de iya, tak oleh de iya. Yang kau atoro. Bayangkan, ba. Engkau reng laki. Masa patut istri reng bini. Sandi perintah ben larangan dia karo pangeran, cong. Beni reng bini. Mi pasti kok karing bini kakek. Ton katun kita gendengi ketolo. Mangkana tu burung aki, ba. Maleng kok pas merdeka. King beni kakek sa tingkaya. Je, ba. Saya nggak burung aki cing. Buru kedua tepaan anjing. Cek bus talampus muncak ngocak kali. Makin beni bulan riang. Untuk ben kaki dia bau hele. Malih tak seleko. Boleh tak karonjak anjing.
Mun tangan naik kebain mainan dia, berarti abah kena tak padang je bola. Oh iya, Pak lagi mendatang seminta peburung. Hina bingkoi burung akhirnya. Wih cong, lah cukup kendin nak cari tanah kaki ben kala. Cuma engkau negasa hina. Lambeng ku acu dua kaki ben mana. Keng mak lera elang bele. Cuma mau hari ya cari tanah. Makin kok tak sudi pisanan ben kak sanili. Teti mulai setiang, tak ada cari tanah Jepar yang di bele sanili. Ben kaki cong. Sehingga mula burung ben kalau cek hini itu kaki dia yang laki kutu bisa taruh deki pun lemari burung lagi sekali masa jengger yang saya minta beli iya bah